Presiding Bishop wa Synod ya Nkobo Ndagitari Bundi Miriti norite mutongeria wa Nthiguru William Samoei Ruto na wa Azimio Raila Odinga witikanĩria na gukara Nthiguru na kwaraniria. Bundi ethiritwe akiuga kwaraniria ati kukuga kwina nkethi kana handshake, akiuga kwina bata ya kwithirwa bakiaraniria, akiuga bubu bukethwa bukiguna kinya Akenya ni aria ugite maandamano jomba kinya kwangaratania kithurano gia kanisa iu kiria kithiritwe kikithengerera. Kwa kagita thirikari ya Kenya itite na mbere ukujira nkucheno chege maandamano kuma kirutero regani na thirikari. Akiaria kanisani ya Methodist ya St. Peter's Kithongo kiri kiumia gia kuruba tunisa twa Methodist kuma Bothugusi West, Bishop wa Synod ya Nkobo Daktari Justus Bundi na rombete Daktari William Ruto mutongiri wa mugongo wikaikaro ndena kuthikia ruterero rwene maandamano, akiuga kuthikirwa tikukuga nkethi kuonora indi ni kuria rumuri rwa maandamano ruria rukureta hasara inene na kinya iko kiri mugongo juju. Antu ibaranirie tutigane maandamano tika abantu bakaria gutethene sova wa Nthiguru neji itiariritwe. So I think tubati kwa koromba barabara atongere ba thirikari aja bokirie kajukao na bakanisa antu bakara Nthiguru baranirie antu gukuja every week is not good orira kwina maandamano. So we pray mwathani ateithie thirikari yetu yaranirie na bau bena thina bakara Nthiguru ibaranirie kwaranirie ati kuga bethere bena handshake lakini bakaranirie bombo swa solution ya mantu jariku jaja mioyo itekura ibuje maandamano jaja yaje ukareke ko kaigwa antu baukwa na haria utiga gworuru nonto ate akwi ikeja kugwa murango ne jwa kwiro thura maandamano. Nkuruki Daktari Bundi na ugite maandamano jagita na mbere toraja bangi kiumia iki kwambiria Jumatano mwankira juma jomba kwangaratania kithurano kiao kia kuthura Presiding Bishop mweru ni untu kithurano kiu kirigirio ntuko ushibangiri maandamano. For example na yetu ita conference Wednesday maandamano ja gutangazwa Wednesday, Thursday na Friday. How do we travel? Bero gwe butonyere mantu yejirire ko kwinyanga mantu ja maingi muno tuboni ende TV twerwa tureruso almost 3 billion kiri maandamano every day. Daktari Bundi ali mwarwirigite gya Presiding Bishop na ugite kuri kogwaga ukujirwa kiria bangania bakithurano kiu, akiuga Presiding Bishop mugwatiri ari wa bangania kithurano kiu na kinya wari debene, akiuga kiumia kithuru bare gwitia tongeria barabageta kuthurana kiri conference bando marito jau jatanenkanirwa untu buria kuga ne bukureta biuria bibingi mono. Ugete tunaenkero by this weekend na bando iterakinya we are giving them again time whether iroju this year na bare whether barwa ni kweja na ten mantu jako inyambato ni ugatuma nyamwira ugatuma list igakinya. So kutena maana ya attract mantu jate kwereka no ntubaga ntukanini we list nenkanira no ntunaina ambiririe kureta inebe kureta attention imbi utumio kuida list ku inviting guests no ku invite visitors no ku inviting delegates na ari ndebene iko shinda na ego to mantu mono wethera no kuthithio no twetia delegate list ya ora thaici tukambire kuthugania kwi mantu jo gitate torugwa ndene na muthiene Bundi na ugite ukethirwa mawatho jonthe jakathingatirwa kiri kithurano kiu na kigitike na uma na weru uria ukathurwa niwe bakathingata na wakiuga thurwa kinya wathingatwe ibabati ku note carefully that synod isiebere gaitegete ciona ketha mantu jaketa bwega bachoka conference so itukuromba mwathani yetu tethegia mantu jau jathithio na njira ya agirite ketha kwina fairness na kwina mantu jako thithio bwega na njira ya agirite inkwenda kuuga uria ukathurwa ukamwathikira na tugetania nwe na tu twamushinda atwathikire netanie naye
kuma kithongo wa ndini ya Buthugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa ritwa ni Mutungi Kare.